Vibanda vya baonchereria bakabaka alias ensemo ya marigiteso mu Kibusongo kujya litko lyo botkobogo chigukiera igoro ni gobono rero ya chakwa rasmi kwagachwa ase ensemeyo baonchereria abu ni gobanyo robokonyi kurwa ase chinsemo ao bakubwatwa nomo governor we county ya Kisii Moske Paul Simba Arati kuba mabati Moske Donya kuba boigo chishiringi emyemo na 50 boigo Moske Anthony Kibagendi mujumbe okitutu cha South kuba chishiringi chiribu ligana elimo Dipon Asanya nigatwargani roboti urega aba dirigo bari basambiritwe umuriro digo bare kimisato na 15 egekore kyogoichania nigo kiaine kigwo botuko bugukira igoro ase abaunjururia kurwa se chiro ya marigiti kusamberwa enibo yabo ugoika koera huyu na mapema nora wale wote wamepata ijanga wamepata shida yote number 1 hoteli tunapatia hapa Mwakili wa kaunti ya Kisii Asedeta George Mo. Shangaza sana ni kwamba katika pahali hapa tunaposimama sasa kesi ili kuwa kotini ya kwamba pahali hapa ama shamba hili ama hii block ya shamba katikati ya mjini Kisii ilikuwa ama inamilikiwa na mwanasiasa mmoja. Kesi ikaamuliwa iliyoidhinishwa kotini na EACC na kesi ikasema kwamba mwanasiasa huyo alipokea ama alipata shamba hili katika njia halali. Moto chanzo chake kwa wale wenye tunajua ama wenye tumefanya kazi ama tumenunua katika soko hili, hakuna hoteli yoyote ilikuwa inafanya kazi saa 7 usiku katika shamba hili. Kitu cha pili, hakuna stima, hakuna nyaya ya stima ama stima inatumika katika ploti hili kwa hao wachuuzi. Moto huu ulianzishwa kwa hiari ya mtu aliyetaka kuchoma na kuharibu mali. Kurende gati ya baonchureria kurwa asechire ywe kwa Eston Kundi mongina ngoni serious iga market na baire kimenya tega ige miaka korungita 1990 35 years na baire ngoni iga chirere baminto gaki enachete kubuka mambi nganyore kibande kyane ko yete ke kaira pi na ne tingonya tirone genteke ni chire no ngorusie ebese na somelia abana roba na singe incho muna isebanto asechiro witira mubasukano yobete bumbwa kusambe biuskirita amunishida kitokoni bitangani kuirele bageliga twensia so bwa motugi kirie balia babusikaine aso samba omoroyo nabano musimba mugaba na tate basali banyarata bino nakika kingiche na ndengoni ya stoki kalimbwata elinde mburukania ga basali kali umwana ira ne school wana iga timbwati no nyenkende timbwati no ne transport lituko lya lero omwemisi wodi ya Kisii kwara ni kubuya ngo tutagetekera umuntu atenene aseke bana kiya mutagete umuntu muya asoga egaiga onde bwansi obwate ibana bwetania kamo okera umuntu neke bande ke makora akonyora Chinga kecho ni gomurobelio yochaka inse yoburaibo mugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati drone ngambia mono ya governor ya ito asoko toma tractor again rutako tanda sasa ya iga toko kaniga your excellence ocho to konyo nyene chichuma autorera chichuma elinde ene chire yaro swina standard elinde toto ka soboni borobuya tulimente ni buya agareta no jo kamina city etoke ngatu chire sere be gwenrete abarai barorekanete koba nomoyo bwogokonya namona omubunge ukitutu cha South mheshimiwa Anthony Kibagendi Itwateko tena pole sana for this unfortunate incident and togo tebaiga. We are asking the government to urgently ensure investigations are done so that the people who are involved in doing all this are brought to book. Na sisi tunasema hivi, raia wako na manufaa mengi kutoka hapa, mahali wanafanya biashara, wanatengeza pesa kidogo, wanapeleka watoto shule. Kaibaga hapa
ende torosia saya buya tokorosia epare yamo yarigere nogoro ebyoski byabe katika ige pare yabe kwa ebyoski byabe abande barigere ukimate abande barigere ukiro Chinga kibono abantu baganyerete kororanga omwerio bwesabariega nereliye iga bonchelia oboigo bali no gosemeria boguchigo chako bonchele bwa boya na boigo gosemeria konyoro bokonyi kuruase bali no moyo bwancha ili banyari gotrenia obonchele bwa bonaende kuripotiri gataseni kiao kiagetembe kuroigase echiro ya marigeti gotoko bogatakati bwo mocho bosongo elitera na igonkoro kwa Dipon Asanya.